Mahamaya constituency along unity, victory and prosperity amai ke padopon hapen prek jam kaching thora sai ke klempon tanga dim lapen ke klempon ji aphan Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hangari deng pen long e ke som lapen kangpua sai ke deng pon Patumi preni phai player ni Mahamaya constituency ke parlo Sildharampur Rong Mirdan pathu aklamalong unity, victory and prosperity amai ke padopon Bangso Mailong Aluhiaman Pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang MP Horan Singh Be MLA Dorsing Ronghang MLA Bidya Singh Ingling Karbi Anglong Autonomous Council Speaker Raju Tiso Deputy Speaker Ajit Kumar De Atum Pen Kedanglo EMs MEC Atum La Pen Pendangan BJP a Songjapi Atum La Pen Ke Ongtung BJP a Phan Ke Kroyara Atum Chetong Dun Renti Mayalong BJP Racharia Song Atum Radaphan La Pen Long ria phan ke paching thur ponji aphan ke claim pon asai pinangan than pon lapen ke ding ponji asai anta kladak pen than pon bangso mai pangching pon pe prang dongmukak ahi thiang bongalong longkam teron memorial auditorium hall lapen children parks ke claim ponji aphan long e ke somajai mek padupon lapen towar hai hui kaselam ponji aphan ta bangso hot long e sompon long Lapen Greater Sildharampur Water Supply Scheme Pen Dong Mukak Rasinja Klamalong Kikim Kepatang Pontang Ahem Sitami CM Rong Hangahin Pen Ing Puponlo Inamulia Gilako Afunias Dia Sunilako Ayade Dia Buena Rakat Yado Dia Jatuh Tua Sathon Mani Inamulia Adi Dua Isabel Ini dong Oha 11 तारिखे Karbi Anglong রাজ্যে সকল জাতি জনগোষ্ঠীবিলাকক সহজ সৰল ইয়াৰ মিছা কথা বেছি ক'লে মিছা কথা যদি অপপ্ৰচাৰ কৰে বেছি মিছা কথা অপপ্ৰচাৰ কৰিলে ৰাইজে বেয়া পায় আৰু ইয়াত মনোসজা কথা ক'লে মানুহে বিলাক বেয়া পায় গতিকে যিবিলাকৰ বিৰোধী দল আছে তেওঁলোকে খালি মনোসজা কথা অপপ্ৰচাৰে কৰে মিডিয়া আপোনালোকক থ্ৰু মাতিব তেওঁলোকৰ যিবিলাকৰ কথা ক'ব সেইবিলাক গোটেইখিনি সম্পূৰ্ণ Dong Mukak Pen Sem Sing Ing Ti Karbi Anglong Live